Yeni bir meseleye kelsak, qattiq sabablarga kelamiz endi sirtqi biz qilmoq masal tasrif bo'lgan sirtqi sabablarni. Endi Tibetlar dastlabdan tortib Dalay Lamaning atrofida to'plashib chiqqan va undan keyin chiqqanlarning hammasi degidek aniq chiqqan bo'lg'achqa Dalay Lamada bir xil izchil statik tutish masalasi bo'lib ekan. Dalay Lamaning statik xizmati shu 59-yildan boshlanib ekan endi chet eldagi Tibetlarning statik qilish xizmati. Anda bo'lgandan keyin bularning statik daftarda Tibetlarning nihoyatda tafsili arxivi bor degan gapda. Şoň qaysi döwlet qançylyk adam bar? Men bayatyňky Excel Tibetden saýlam bekitide her qaysi döwletlerden saýlam üçin sunatqa adamyň sanyny aldım. Meni manyň qarsak, Indiýada, Hindistanda 94 000 adam, bunyň qaraganda taxminen 30-40 000 ýakyn adamyň saýlam salahatyny bekitip bermegen bolsa gerek işgana. Nepalda 13 000 adam, amma bunyňmy 20-nji bekitip bermegen bolsa gerek. Amma ma Ýawropadan kirgenleri asasen mesela Kanadada 1957 Kanadadan 10 000 ýakyn, Wikipedia'da 8,5 000 Tibet var deyilipdi. Ama her qaysi döwletlerdeki Tibetlerinin bu Tibet hükümetinin bekitide ilan kılınan sany hem. Enzan sanımı hesapta Tibetlikler yaşayalkan sanımı? Janubi Afrikada 9 tal Tibet var ki aşılama avaz verişte katlaşıptı da internet arkaly. Yo. Biz 9 emas 90 adam bayadıma kutlamayatymyz bu işte. Biz hazır muşinçilik bir statistikni çıkarıp bulamadık o hazır nerede kançılık adamımız var bilmeyimiz var zaten. Saylamni kaparatga yıkılıp atkan muhim istatistik hizmet. Men de atkan Şarkı Türkistan pasportunun kerak keladigan yeri mana şu. Eğer bizning qo'limiz pasport bo'lsa, pasport taqatgan organda bizning kimligimiz bo'lsa, ma chet elda manchilik adam bor deb sen kimga ovoz bersa deganni men pasport nomerim bilan internetdan kirib turib, men najm bilan pasport nomerim mavu, men Ahmadjonny o'zimning bosh ministr qilib saylayman deb bilet tashlay olaman degan gap. Şoň bu ýerge nisbeten eniq statistika muşu Tibetning saylan meselesideki 80 000 sanly kapalatga yıkan bek muhim bir narsa. Amerikada 20 000 narx Tibet var deyilken ama bularning yerimi qatnaşypdy. Kanadadagi Tibetlerning saylan qatnaş kızgınlığı bek töwen eken. 8,5 000 Tibetden 1900 adam, 2000 ýakyn adam tötden biri qatnaşypdy, lekin ýanyl ýaxşy, bizge nisbeten jyk ýaxşy hemde. Ondan ma nisbeten toplaşyp olturalyşmy Tibetlerning muş saylan faaliýetleriniki oňuşlyk boluşyk bir mesele. Nisbeten toplaşyp olturalyş geldi. Mesela bizdimi bada Qazaqstandakidek emas. Mesela biz vay Dalan Sarasy we Tibetlerning daýmyz. Dalan Sarada Tibetler aran 15%. Ama bizning Almatynyň Uýgur raýonunda Uýgurlar 55%. Manukda petgan çağda toplaşyp olturalyşdygydan çet elde Uýgurlaryň ahwaly Tibetlerden jyk ýaxşy. Onusy bizning ma watan bilen bolgan begimiz intaýyn kyskyçy. Tibetlerning asasen şu hazır saýlam gatnaşyp atganlary Hindistanda tugulganlar. Tibetning içinde tugulgandan bir ikisi oturup çıkıp ama çet eldeki ammy asas aciz bolgaçka kiremedi saylamning ýokary basgyçyga bargan wagtda o çet elini ýene şu hak özü kökenini biladigan bolgandyken o Tibetning içinden çykan ýakanç daňlyk bolsa onu tunmay ýene şu özüň Hindistanda kampyda çoň bolgan Hindistanda tugulup çoň bolgan Tibetlerni saýladygan gepken meýli Lobsang Sangay bolsun meýli hazırky prezident namzatry bolsun umumen Hindistanda tugulup çoň bolganlar endi. Şoňlaşqa ma bu statistik meselesi bilen toplaşyp olturalyş meselesi bu saýlamny barlyk keltirgen bizde hazırça bulmay atkan qattiq sebeplerinin biri dep qardyk. Yani bir tarafta aytgan çağ bayat aytyldy ortak menfaat. Yani muşu saylamga qatnaşmasa, bula yani pasport almasa Tibetden hiç qanday mukafat alamaydı, pul alamaydı bula. Tibet hükümeti berilgan $100 milyon pulni Tibetlerge taqtışda Tibetlerning pasportunu ölçem qildi bu. Bu Tibetning fuqarosy meselesyny qolunda pasportun barmy ýokmy dep. Eger pasport bolsa o awazyny berenmeýdi, hem menfaatlanmaydy degan. Saylamga qatnaşanmaýdy adres. Anda bolgandyken bu ýerde pasport erişine nisbeten monaýat kızgınlygy var, 90% artyk Tibetde Tibet pasportu bar diýildi. Muşu pasportga baglangan bu ýerde bir ortak menfaat. Bumy bularning meselesini gün tertip keltirgen aýat muhim sebeplerinin biridir. Yeni bir jihatdan aytgan çağda sağlam Tibet parlamenti biz hazır ýok bolup atkan qattiq meseleler. Tibet parlamentinin sağlamlygy Tibetdeki oxşamagan güçlerinin ve raqabatçilerinin oxşaş bir sıfıda hizmet kıladigan mexanizmi Tibet halkynyň saylamga kızgın qatnaşydigan bir halatını barlyk keltirgençi. Her bir adamning özüniň ýaxşy görýän adamy bar şu ýa-da. Lobsang Sangay ösle parlamentin içindeki özü kollaydigan adamlarga awaz berdi, parlament Lobsang Sangaynyň kararlaryna karşı çykdy, onuň özüniň pikirini oturup koydu. Eger köp sanly awaz ýetip kelse, belkim karşylyk kılgıçylar Lobsang Sangayny ýanyna turup özüniň pikirini oturup koýalyşy mümkin. Emniyetde Sikyong dep koýdyk, baş minister bunyň hukuk naýat kiçik we Tibetlerniň hazırky kurulmasy ma'lum jihatdan bir parlamentariy sistemge oxşap ketdi. Parlamentin hukuky bek çoň. Adatda Sikyongnyň qarapaqdan kıla alaýdygan işi bek az eken.
Hatta iqtisod bir taraf qilish masalalaridan tortib Tibet parlamentini chiqadigan qaror. Maktab selish bu masalalar bu nima ish qiladi desa, ko'ngil bekaq saylam desam, u faqat ijro qilinadikanda endi yuz ekan. Bir qancha aloqador savol tushdi mazmun e'tibori bilan. Tibetlarning pasportini kim qaysi boshqardi ekan, parlamentmi yoki hukumatmi deb bir savol tushdi. Nima boshqardi? Tibetning hukumati boshqardi. Ya'ni Sikyon boshqardi. Hukumat tomonidan boshqarildi. Hukumat tomonidan boshqardi. Andan keyin yana bir savol. Bir bexatarlik organi va bayatning xaritini ko'rsatdik-ku. Shu organi boshqardi. Bular o'zi deputat sekretariatdagi security deb, department security deb qo'ydi bexatarlik organi. Bu 65-yili qurib chiqqan dalaylama buni. Mush bexatarlik organi tarafidan taqdirlam hisobda Tibetlarningki surgun hukumatining jamoat xavfsizlik ministrligi deb qo'yamdiq. Saqchi ministrligiga o'xshagan bir program. Pasport masalasi kelgan chog'da shu inson o'zining bexatarligidan biroz endish qilgan avval bor. Buningga nisbatan Tibetlar u masalani qanday hal qilgan bo'lg'idi deydi yana bir qardoshimiz. Men tushundim hozir bu savolni. ifodalanish to'g'ri yetarli bo'lmadi. Balkim shu Tibet pasporti olgandan keyin Tibetlarning hayoti bexatarlik uchrashi mumkin deb qarayotgan bo'lishi mumkin. Amaliyotda bir insonning pasporti bo'lishi uning tug'ma huquqi, tug'ma haqqi. Bizning tug'ma salohiyatimiz Uyg'ur, tug'ma salohiyatimiz Sharqiy Turkistonlik garchi davlatimiz beslangan bo'lsa-mu, bundaq bir tug'ma salohiyat dunyoning hech qanday tarafida jinoyat deb qaralmaydi. Şonlaşqa biz bu salohiyatdan uzun mezgil ayrılıp qolganligimiz uchun aqalli buluşqa tegishli bir ish, alohida bir ishga aylanib qolgan, aqalli buluşqa tegishli bir ish hatto jinoyat ko'tarilsa bo'ladigan darajada biz qo'rqadigan bir narsaga aylanib qolganda, amaliyotda bu bir inson bizning bidati shu qurilgan vaqtda belgilangan inson haqlari huquqida fuqarolarning siyosiy huquq ahdnomasi degan bidatining tavhidida belgilangan narsa har qanday bir insonning davlat tavalligi bo'lishi kerak, qo'lida pasporti bo'lishi kerak. Bu degan aqalli huquq bu jinoyat emas amaliyotda. Şoň bu hech qanday huquqda kishi emas bu amaliyot uchun. Ondan sog'lom Tibet parlamentidan boshqa yana shu Hindistonning Amerikaning Tibet hukumatini izchil qo'llab kelishi iqtisodiy jihatdan bo'libmi? Bu Tibetlarning sistemasini hozirgacha sog'lom taraqqiy qilishlik bu sabablar. Biz ma sabablarni masalan kuchli davlatlarning izchil qo'llashi qatorliq masalalar bu balki bizning masalamiz bo'lmasligi mumkin. Bizning sabab bor, ammo hal qiliq masala emas menimcha.